twinjire muri dosiye neza. Yitwa Shadrack Bingi Bello. Uyu mukinnyi w'umukongomani ni rutahizamu Rayon Sport yasinyishije. Amazina na 3 ni ibintu bizwi kwa Kongomani. Yitwa Shadrack Bingi Bello. Undi ahantu byaturutse ibyo kwitwa amazina 3 bavuga ko hari igihe perezida wa Congo Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga Le Gredo Kawele niko yitaga ngo ni igisiga cya Kawele. Yamakuru muri Congo yaga gutangira kera kuri televiziyo nationale kiri perezida bamugaragaza ari kuva mu ndege amanuka nyine nka kagoma apana ku migozi cyangwa ku bice amanuka nyine amanuka. Bari barakoze ibintu by'ama montage mu Bufaransa babahereza iyo video. Kwa kundi amakuru haba harimo ikiranga kuri televiziyo nationale ukabona perezida wacucubutse mu ndege wala amanuka nk'abaparakomando nta mutaka nta mugozi ukabona egredo ukabera hagaze hasi bagahita bati amakuru atangiye kuri televiziyo y'igihugu antuka Mobutu president hatari. Yageze mu Bufaransa ngo asanga hari amazina ajya yumva kuri utu dutungo two mu rugo bakayumva kumva abakongomani bayitwa kumva rutubwa twitwa twa papi kumva rutubwa twitwa twande kabise ni gute umuntu yitwaranya n'ukabo imbwa yitaranwa n'umuntu. Asuye muri Congo azanye ikintu ngo yise ngo ni zayirinization. Umuntu wabimbwiye ngo cyo kwitwa amazina y'amakongomani ngo arabati buri muntu ajya yitwa abiri y'amakongomani aba yafite, hanyuma ibyo ni icyo bita nino na preno y'amakongomani, nono post no ibizina ryawe ry'igifaransa uryo ushaka. No rero cyangwa se izina rye yitwa Bingi, nono preno yitwa Bello, nono post no niryo ry'igifaransa ni Shadrack. Antuka Shadrack Bingi Bello mukongomana zanabica. Uyu muzayirwa ni umwana muri kapitali Kinshasa, yaturutse mu ikipe ya Daring Club Motema Pembe. Iyi kipe yakinnye na Rayon Sport yaba Masudi Juma usha penalty. Iyo kipe yari yaratsinze Rayon Kinshasa, hano Rayon irayitsinda ariko ibona igitego kimwe bituma isezererwa 2-5 ndumva niba nibuka neza. Masudi Juma usha penalty kuri izamu iremera rireba ikanombe, te penalty arayihusha muzama yikuramo abyibuka neza. Bajambaye imyenda y'icyatsi kibisi barafite n'abatipe bari bambaye hejuru busa, hejuru afite n'utuntu tw'inkono ziri kwakamo umuriro. Abakongomani barafana cyane. Shadrack Bingi Bello rero uyu mukinnyi ubundi ikipe yamureze yitwa Imana, ntabwo ari Imana ni Imana. Imana rero ifite academy ariko ni n'ikipe niyo yamureze, noneho imutiza Daring Club Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe rero yashakaga kumusinyisha kuko seze ebyiri bari bamutiye zari zarangiye, nabwo aya mafaranga y'intizanyo bishyuye yari yarangiye, umukinnyi agomba gusubira muri Imana. Uti rero byagenze bite? Umuvandimwe witwa Anta Biganiro Mucyo. Anta asigaye atuye muri Australia, yavuye muri Australia agaruka muri Afrika mu kwezi kwa kabiri, aje mu bintu bijyanye no gushaka abakinnyi. Anti ikintu yakoze yagiye mu bihugu byo muri West Africa bitandukanye, za Ghana, za Cote d'Ivoire, za Mali, azengurukayo ashaka abakinnyi mu mpera zo kwa mbere hafi kwa kabiri. Noneho mu kwezi kwa gatatu yaje noneho aho bita i Brazzaville muri Congo, i Brazzaville. Ubundi uvuze Brazzaville iyo na Kinshasa nuko Congo Brazzaville na Congo Kinshasa, umujyi wa Kinshasa ni Kinshasa, umujyi wa Congo Brazzaville ukaba Brazzaville, batandukanywa n'uruzi rwitwa Fleuve Congo. Ni kapitali, ni imijyi ibiri kapitali itandukanywa n'uruzi rwa Fleuve Congo. Hano hari Kinshasa hagaca mu ruzi rwa Fleuve Congo, hano hakaba Brazzaville. Anta byari mworoye kubona dekoderi yi Kinshasa kuko yari ari muri Brazzaville,
ni nkuko wavuga ni nko kwambuka ikivu gusa, reka ariyo twita Fleuve Congo kugira ngo mubyumve. Yaragiye agura dekoderi atangira kureba match z'ikincaza. Anta yambwiye ati ukwezi kumwe Rugaju uyu mupeti yakubise amakipe akomeye y'ikinshasa, ndavuga ni umwataka ateye ubwoba. Ahita ashaka contacte ze atangira kumuvugisha, baravugana aramubwira ati ko nshaka kukujyana mu Rwanda wanyemerera. Umwana ati ntabwo bishoboka, ati isoko ryo mu Rwanda ryo ryibagirwe ntibibaho, ntago ari zo nzozi zanjye. Aramubwira ati ngomba gusohoka hano nerekeza muri champions zikomeye ku mugabane wa Afrika, kandi abakongomani marizi bakunda kugurwa, cyangwa nkerekeza ku mugabane w'Uburayi. Ibyo mu Rwanda yarasekaga umwana yabihinduye urwenya. Anti cyakoze yakipinze in touch n'umupeti bakomeza kuvugana. Impamvu mwita umupeti uyu mu byangombwa handitse imyaka 20. Gusa ngurebye nyine mu myaka yo kuvuka ni nka 24 nyine twaka nyine 4-5 abanyafrika dukata tubiziranyeho mu mupira. Ibyo si ni cyane twanabimuhura. Handitse 20 ijya kwa 20 ariko ni nka 25. Ibyo si ikibazo. Uyu mupeti rero ntiyabyumvaga. Antara mwinginga ukwezi kwa 5 ukwezi kwa 6 umpeta mbwa ati acha izo. Umwana Antara mbwa ati nyamara warabisuzugwa ariko i Kigali hari amafaranga. Mwana ati ye atese harangaye. Antara avuga ati kwanza reka ngane n'amakipe. Anta niko kumuha Rayon Sport. Mu kumuha Rayon baraganira ariko ukabona President Tadeyo ari gutinya ko umukinnyi yabahenze. Icyo Tadeyo yakoze niki? Yarabanje aravuga ati mbere yo gushaka amafaranga reka mbaze menye ko kuko uyu mukinnyi ari umukinnyi ngenderwaho muzima. Yafashe telefone Tadeyo ahamagara umugabo witwa Kasa. Gibu Kasa yatoje Rayon, yatoje za AS Kigali, yatoje Gasogi, yungirije muri Congo, n'umutoza uzi umupira pe. Gibu Kasa arawuzi. Icyo Gibu Kasa yakoze yaravuze ati ntakubeshye President, uyu mwana ni umwe mu matara akomeye ari muri Congo. Uyu mwana ni umwana Congo yagombaga gukoresha muri ekipe ya Cani. Uyu mwana ni muto, ashobora gutsindisha amaguru, ashobora gutsindisha umutwe, ashobora gutera ishoti, ashobora gukora tapi nagatsinda yegereye izamu, kumwe ukora kuri baro gusihirikira mu izamu, ashobora gukinisha bagenzi be biriya by'ama construction kuri ugaruka hagati ukazajya ukora kuri baro muhererekanya. Aravuga ati iyi yaba ari tara iri pire. Gibu Kasa ahita amubwira ikintu kimwe ati ikibazo ni ntabwo yakwemera kuza mu Rwanda. Tadeyo ahita batuzi ko bya bintu bikomeye wa mwana z'umupira. Tadeyo baza Anta tese umukinnyi nangahe. Anta yahise abaza ya kipe yitwa Imana kuko niyo yagombaga gusubiramo. Tubyibukiranye yari yashoje amasezerano y'inizanye imyaka 2 muri Daring Club Motema Pembe. Avugana na President wa Imana aranga tese umukinnyi amafaranga make yanyuma ashoboka wamugurisha nangahe. President aramubwiye ngo minimum possible yaba $30,000 sindiskita. Ubwo bari baturutse hejuru yavuze mu 100,000. Antarabata amafaranga nitwayabona 100,000 by'amadolari mu Rwanda muri Rayon reka ko APR yari yabuze umwataka cyangwa se yari interest. Aramanuka agera muri za 50 arahatinda. Antara mu negosia bajya kuri 30 bafungiraho. Antara avuga ati umugabo ari ibanye kuri 30 ntabwo yajya munsi. Okay, sawa. Anta abibwiye Tadeyo. Tadeyo ati $44,000 ndazikura z'amanyarwanda. Ubwo ni 30 by'amadolari. Icyo yakoze yahamaga umugabo witwa Muvunyi. Aramwe ati Muvunyi uramfasha iki muri ibi bibazo? Muvunyi aramubwira ati reka dukora iki ngiki, reka dufate igice tukishyure 15,000 by'amadolari. Niturangiza kuyatanga tumusinyire sheke ivuga ko nyuma ya Rayon Sport Day tuzamuha ibindi 15,000 by'amadolari. Mu yandi magambo umwana Muvunyi yahise atanga 7,500
Tadeyo atanga 7,500 by'amadolari, bahita bamuha 15 by'amadolari. Ako kanya bahita bayamuha, igice yagitwaye. Abumvikana ko ikindi gice ayo mafaranga Reyo kuri Rayon Day nimara kwishyuza kwizabera muri Stade Amahoro, yanga yaje habonetse amafaranga menshi, Reyo izongera itanga 15,000 by'amadolari, ibi bihumbi 30 by'amadolari. Ariko Reyo ikaba umwana yamenye ubwenge, ajaho ni Anta aravuga ati ntago nakwandika kuri sheke ya Rayon Sport, ikipe wayiregahe. Aravuga ati ibyo 7,500 bindi Tadeyo bisinyire kuri sheke yawe nka Tadeyo, nawe Muvunyi bisinyire kuri sheke yawe nka Muvunyi. Ntware sheke zanyu zifite agaciro ko 15 by'amadolari, ku buryo iki gice mu mayi cya 15 ndagishimye, ni Rayon Sport Day ibaye nimumversirize ibindi 15. Nzabarega nk'abantu bamaye sheke zitazigamiye, ariko nkamwe Muvunyi na Tadeyo, apana nka Reyo. Reyo ni ikipe nyene na institution, rwaba ugiye mu bintu bya RGB by'amastati n'ibindi biba bigiye kuba birebire, babimwemereye barabikora. Niyo mpamvu bivugwa ko Muvunyi na Tadeyo buri wese atanze 15 by'amadolari n'undi 15 by'amadolari, bishyura 15 bakazishyura 15 nyuma ya Rayon Day. Icyo ndagisobanuye. Mu yandi magambo, Shadrack Bing Bello yaguzwe 30 by'amadolari, bingana na miliyoni 44 z'amanyarwanda. N'ubwa mbere mu mateka ya Rayon Sport iguze umukinnyi miliyoni 44 z'amanyarwanda. N'ubwa mbere Reyo itanze ayo mafaranga kuva Rujindiri yatangira gukora ku nanga hano mu muziki nyarwanda. Nibwo bwa mbere ritanze ayo mafaranga kuva muziki nyarwanda watangira, nibwo bwa mbere Reyo yishyuye inenenye bro. Iri serie yamwembere umushahara wa miliyoni 2 buri kwezi, miliyoni 2 z'amanyarwanda buri kwezi. Nayo ni rekoro, nukuvuga ngo nagahigo muri transfer amafaranga yaguzwe, ni nagahigo ku mushahara. Nta mukinnyi mu mateka y'ibijyanye n'umuziki nyarwanda watanzweho miliyoni 2 z'umushahara muri Reyo buri kwezi. Muri Reyo niho mvuga, muri Reyo kwa pera Reyo amafaranga irahemba. Uyu mupeti uruhare rwa Muvunyi rarwumvise, uruhare rwa Tadeyo rarwumvise, uruhare rwa Bukasura rarwumvise. Ngiye kukubwira rero, none Anta nka agent ararya wangahe? None uyu mukinnyi ni ibihe bindi Reyo yamwemereye? None uyu mukinnyi azakinana n'abandi bandi Reyo igiye gusinyisha? Uyu mwana witwa Shadrack Bing Bello, Rayon Sport yamuhaye inzu agomba kubanamo n'abandi bakinnyi ba Rayon Sport 3, ubwo ni 4 mu nzu. Reyo izakodesha inzu ifite ibyumba 5. Ibyo byumba 5 harimo icyumba cy'umukozi, hakabamo ibyumba 4 by'abakinnyi. Abo bakinnyi 4 harimo na Shadrack azaba afite icyumba, n'abandi 3 bazabana ntazi ngo ni bande. Abo bakinnyi Reyo ikizabafasha izajya yishyura iyo nzu muri quartier imeze neza mu mujyi wa Kigali. Biravugwa ko bashobora nko kubona nk'inzu 800 nziza, ifite igipangu kisanzwe, ifite parking muri quartier nziza i Kigali. Hanyuma iyo nzu Reyo ikizakora ni ukwishyura iyo nzu, ni ukwishyura inzu buri kwezi. Noneho umukinnyi na bagenzi be bazajya bakotiza bihahire, kuko barahembwa, bigurire amafu avangavanze hariya, bikorera igikoma, bigurira imigati, bigurira amabreba, bigurira imice, bigurira amasukari n'ibindi, barye babeho neza. Ibyo bazabyikorera. Anta biganiro rero, amafaranga 30 by'amadolari byatanzwe, arahabwaho amafaranga 15% yayo nka komisiyo. Ayo mafaranga 15% arangana n'ibihumbi 4,500 by'amadolari. 4,500 by'amadolari biragenda neza bikangana n'amafaranga miliyoni 6
n'ibihumbi hafi nka 700 by'amanyarwanda, zijya kugera hafi miliyoni 3,750,000. Ayo mafaranga niyo Anta yatwaye pati ya commission 15%. Noneho andi asigaye angana na 85% niyo umukinnyi ari bugabane na ekipe ye ya Imana. Barapasura 50-50. Nkorera aka kantu k'imibare koroshye mu buryo bworoshye buri simple. Fatira 30 kuremo 4,500. Sibyo? Hasigaye 1000 bingahe? Aha. Noneho yagabanyemo kabiri. Ayo uri bubone. Ibyo bihumbi bisigaye niba ari 25,500. 25,500 bigabanyemo kabiri by'amadolari. Okay. Birangana n'ibihumbi 12,750. Niyo mafaranga agiye mu ikipe ya Imana. 12 n'amadolari 750. Niyo ari buje muri Imana. Yankubira 450. Ubwo ndashaka kubona amafaranga yagiye muri iriya kipe. Ni ukuvuga ngo uyu mukinnyi azatwara miliyoni 18,500. Hanyuma n'ikipe ye itwara 18,500. Bazayagabana. Ikipe 18,500. Hanyuma n'umukinnyi 18,500. Hanyuma Anta atware miliyoni 6,750 nk'umu agent. Baturitse miliyoni 44 zibe zirashize. Tayari. Nuko bazigabanye. Ubwo nanjye icyo ngabanye ni ibitekerezo hamwe n'akamananga. Cyo nkoze nuko bagabanya nuko bigenze. Hanyuma uribaza ngo abandi bakinnyi Rayon Sport ishaka ni bande? Rayon igomba gusinyisha abakinnyi ngiye kukubwira. Rayon igomba gusinyisha Emery Bayisenge. Ibiganiro birimo. Rayon igomba gusinyisha Rivaldo. No mupeti w'umuwinga ugomba gusimbura Haji. Azi umupira yitwaye neza cyane mu marushanwa yarari kubera hari ya kuri tapi rouge Nyamirambo ya Esperance Tournament. Petu muhanga ugomba gusimbura Haji kabisa, akina muri Gasogi, no muwinga. Rayon irasinyisha 6 w'umunyamahanga. Izi ni zandane niherewe na Tadeyo. Rayon se murayikira kwiteye ubwoba. Rayon Sport irasinyisha Abedi Bigirimana, agomba gusinya muri Murera. Dadadek Kasuku nivuga ngo kubadida. Murera irakomeye uyu mwaka, irabiteye ubwoba. Nimanuriza intwaro zose iri kuvuga irakomeye. Ikibazo cya Aimable kiri kuri dossier iri kuganirwa. Barashaka ko yongera gusinya. Baravuga ati urajya hehe? Ibya ruswa tubirenge. Usigaje umwaka umwe ngo inukine neza ukina umupira. Fe muri ibyo bintu ngo wariye ruswa. Byo ntabwo tubishaka. Nk'abasaza babariyo. Umwana w'umuhungu ngo agomba kwemera agashyira ibirenge hasi akagaruka. Rayon irasezerera Asanana niba ari Asanana, Dafe na Umar Nyingi bagomba kugenda. Umar Nyingi, Asanana na Dafe bagomba kugenda. Niyo mpamvu 11 beza abagororotse ba Rayon Sport ngiye kubakubwira ngo bwe na 11 babasimbura. No kuvuga ngo Rayon kuri ubu ifite liste y'abakinnyi 22 ubuyobozi bwemera ko bati abangaba byibura baba bafite vi. Ngiye kubakubwira 11 nekiraza babanzamo umbwire nibikomeye, na 11 bagomba kuba bari kuri bench. Niumva haro nibagiwe nawe wamumbwira muri comments. 11 ba Rayon Sport bagororotse. Yesu abambwe. Mana tugirire imbabazi pe. Iyireze icumu. Bambwe ko umuzamu kuyate atakoze imyitozo neza uyu munsi. Wenda aracyananiwe.
kuyate dufashe no gutumva ikinyarwanda utazaba flop. Tugukeneye uri umuzamu, ibintu wakoze mu nzove nabigaye cyane, uri gufata nabi, itoze neza, ufate neza kuyate, utaneza ibibazo, udatuma resura ku isoko ry'umuzamu. Twari twakemeye ikibazo cy'umuzamu, ariko rero nawe barayituburira. Ubure yigura Sebwato yagiye kukura abantu muri Zamari, n'abari muri Zamari mana iranenguha nayo aranure imbabaza. Ibi bintu byakuyate babigiyemo bate Sebwato ariyo bumvikana, ntari miliyoni 20-25 bakazimuha. Umuzamu yarakonfirmye, uramuzi, azizamaze imyaka mu Rwanda aciye ibintu. Waguzubuzi ureba agiye kuzana umuzamu batangiye kugira urwango yabaye flop. Mana yanjye rero nayo irivangira pe. Reka mwizere ko azajya ku murongo da. Kuyate mwizamu Serumogo 2, Prince Musore 3, Aimable Nsabimana 4, Youssou Diagne 5, nimero 6 ntaraboneka n'ibindi bindi. Ni umunyamahanga ntaragera mu Rwanda. Reyo igomba kumanura nimero 6 w'umunyamahanga, kandi ngo araza vuba. Nimero 6 w'umunyamahanga ngagomba kwinjira. 8 bamwita Bigirimana Abedi. Abedi Bigirimana agomba kugurwa na Reyo. 10 agomba kuba ahari uwo bita Cher, uriya musore w'umunyatunisia. Faustin yatangiye kumwita ngo ni Pedri. Agomba gukina 10. Niyo wasere yakuye ngo 11 n'abazungu. Agomba gukina nka nimero 10. Pass za hapa na pale, cyo bita koza amaso. Baba we Youssef Rabo yoza nyuzamo gutya kantu ka kutudribble n'uturobe no dufente. Iyo mediane bayumvise barazana 6 ngo ukina mu ikipe y'igihugu, 8 na Abedi, 10 n'uri ya Sheri ku 10. Uzi 3 b'imbere Reyo ngo irakumanuramo uwo bita Maestro uteye ubwoba cyane witwa Basani ku ruhande rumwe. Urundi ruhande Rayon Sport izajya hacisha Fore Nganye, ariko asa na none n'uwigira imbere, ni nka ari 4-4-2. Hanyuma yatakishe rutayizamu umukongomani witwa Shadrack Bing Bello maze kukubwira. Ubundi Reyo ngo igomba gukina muri ya 4-4-2 ya kera. N'ubundi Reyo ngo igigira abataka 2 ni kwibaho. Reyo akubwira ati n'ubundi kwibaho ntabwo igigira umwata kumwe. Abagomba kuba hari Sarupongo na Jire Urimwengu, abagomba kuba hari Diara na Kasirye, abagomba n'igihe cy'abazapi babaga ari 2, n'igihe cy'abakamba ari Salita Janti babaga ari 2. Murera mwagenda mukora duo. Reyo yatakisha 2 ubundi ngo niyo Reyo yatakisha abataka 2 ngo ntigikinisha rutayizamu. Kareka ngo na makosa nibi bikombe datwaye no myaka ishize ngo nicyo ngo nuwo murongo batari baragende ngo ni 2 ngo nicyo bita icyuma gikatira iburyo n'igikatira ibumoso. Fore Nganye naguhusha o bita Shadrack Bella itaguhwanya. Bagomba kuba bameze imbere nk'ibyuma bya majagu, bameze gutya, bya byinyo bya majagu biba bimeze gutya, bya bindi babigira bikora muri jaride. Kigomba kuba bimeze gutya biri aho ngaho. Icyo kiduo cyabo ni nk'ibyuma bya majagu. Noneho Abedi n'uwo bita Basane basa naho aribo barimo kubafasha gatoya ku ruhande kidogo. Abedi ariko agarukamo hagati gakeya. Noneho uwo bita Sheri ari mu bitugu byabo ba rutahizamu, abareba cyasha, abitegereza bitegeye ababona imbere bati ndapasi buryo, ndapasi ibumoso, ndapasa Shadrack, ndapasa Fore Nganye. Kibase ndahande baro abantu ko bose ari abahanga. Cyangwa mpasa Fore Nganye passe Shadrack Bell. Ni confusion. Reyo iri muri cyo bita Dairema, barizajya kurinde ko bose bakomeye. Uyaka umupira usanga nimero 6 w'igishyitsi agutegereje, Reyo ntiramugura. Wazaza ntaraboneka, arahagaza bari hariya. Inyuma urukuta Aimable Nsabimana ahagaranye na Youssou Diagne nta huca. Serumogo azamuka kuri 2, Musore Prince akata centre kuri 3,
mwizamu Kuyate naba yambaye umuzamu mwiza yihagazemo. Ubwo uzabasimbura Patient umuzamu arahari. Reyo iragura Emery Bayisenge. Ibiganiro birimo Reyo igomba kuzana Emery Bayisenge. Azaba ari bench. Rushema Chris yamaze kugura azaba ari bench. Play agomba kuba hari kuri bench. Richard Ndayishimiye bro agomba kuba ari kuri bench. Richard haboneka akabazo gato muri mediane ahita asimbura Maestro. Haboneka akabazo gato muri defense Rushema Chris cyangwa Emery umwe ahita asimbura. Akabazo mu izamu Patient ajya mu izamu asimbura. Haboneka akabazo kuri Abedi uitwa Guru arahita musimbura. Haboneka akabazo kuri ku ruhande Biramahira Abedi arahari cyangwa muri ba rutahizamu Adama Bagayoko arahari. Nimero 6 umwana yitwaye Mabro muri Mukura arahari, yatangiye n'imyitozo cyo bataramaniro Kritoma. Haboneka akabazo nanone wenda muri wingi Rivaldo agomba gusinya bro, nabikubwiye umwana wa Gasogi winga Macacari baganijura aho ngaho bashobora gusimbura mu mpande muri defense. Fisto Ishimwe aracyahari, abakinnyi 23 ndabakubwiye 11 igororotse n'abasimbura. Iyi navuze ushaka kubatira ugaje ko abanyamahanga ari benshi, yego nibyo, ariko ndabigwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere nuko ngo Rayon Sport iyi ni ya Confederation, kurumva abanyamahanga ko yatumwe Prince Musore 2, Sudianya 3, ndi kuvuga yindi banza mu umunyamahanga 4 uzakina 6, Bigirimana Bedi 7, wa Musheri twavugaga babaye 8, Forenganye 9, Shadrack Beri 10, sorry basane no nango abanyarwanda ni Serumogo 1 na Nsabimana Aimable 2, right 2, abandi 9 abanyamahanga. Nango rero muri Confederation irashaka gukoresha abanyamahanga 9 abanyarwanda 2, ariko muri championnat Rayon irashaka gusaba yo nandi makipe sinzi n'abazabishyigikira ko abanyamahanga ava kuri 6 bakagirwa 8. Uzinywa nibagirwa 8 muri championnat icyo izagikora iyo yatekerezaga ko yashaka umuzamu w'umunyarwanda yamubuza. Uzi icyo Rayon Sport ngishobora guhita ikora hano kugira ngo itagira ikibazo cy'abakinnyi b'abanyamahanga benshi, ngo igomba kuzagifata hano kwa Prince Musore ikashyiragana ijuru agakina 3 akaburi w'ikinira 3. Ubwo nibwo buryo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri Rayon Sport ngo ishobora kuzagifata umwanzuro wenda undi munsi igahereza amahirwe umusore umwe mu basore b'abanyarwanda akajya ku ruhande, nono Shadrack Bing Bello ndetse na Forenganye nk'abataka bakazajya bahana iminota rimwe na rimwe kuri match zoroheje rimwe na rimwe. Ariko ubundi igorotse ganijoro azajya 3 niba yemerera abanyamahanga 8 ku banyarwanda 3. Uyu witwa Musore Prince arye bench, bivuga ngo abanyarwanda 3 baba bakenewe icyo gihe abari Serumogo, yaba ari Ganijuru, yaba ari na Nsabimana Aimable 3 muri defense bongera kuri Sudianya bagahita baba 4. Abandi basigaye 6 kugera kuri 11 bose n'abanyamahanga n'umuzamu w'umunyamahanga. Sha niba yemerera ibyo bintu abanyamahanga bakongeraho 2. Ibi bintu mvuze mbisubiyemo, nibemera abanyamahanga bakagirwa 8, ubwo nicyo bari mugomba gusaba nacyo mugomba gusengera ku izina ry'Imana. Ikagura abakinnyi iri kuvuga, ikazana Rivaldo, ikazana Emery, ikazana umunyamahanga ukina 6 umuhanga, ikazana Bedi, ndavuga nibazana kuko reye igitenguha. Uyu kuyataka umuzamu muzima nabugira inama President Tadeo nanga ndi president, nubona kuyatata ari gufata neza ntukore ikosa ryo kwinjira muri champion udafite umuzamu. Nushaka gufata amafaranga yose ya Rayon Day n'ubundi ntago se bwatakeneye pre-season, ugenda ujye muri Mukura uvugane na ba Musoni baguhende ushake se bwato, cyangwa ushaka undi muzamu w'umunyamahanga ukomeye. Udakora ikosa ryo kwinjira muri champion udafite umuzamu. Twaganaga amazino za ndani, ndavuga ni urakora iryo kosa ukinjira udafite umuzamu kakubayeho. Reka tumuhigiye kuyate, ntago match ntago imyitozo imwe 2 wavuga ngo umuntu n'umuswa tubihigiye. Abare muri baza ngo twakora iki rero? Bareyo murashaka Bedi 3 ningahe?
Bare niyo mushaka Bedi minota 40 irageze ni mukanda kanyenyeri mu mugure kanyenyeri kare murakazi ni 02 kabaro ikurire washyiraho 1000 washyiraho 2 washyiraho 5 ni 02 niyo code niko kanyenyeri ubanza nyeri gukiraho biriya bya code bisanga kanyenyeri 182 kanyenyeri 8 kanyenyeri 1 ugashyiraho 00 ugashyiraho 8 ugashyiraho amafaranga ugashyiraho umubare wawe ukemeza ukareba ko agiye kuri account ya Rayon Sport. Target ni miliyoni 40 miliyoni 40 Muvunyi yashyizeho Mbidesi, Tade yashyizeho Mbidesi, Claude w'abafana yashyizeho 50, umuyobozi w'abafana Dr Norbert yashyizeho 100, umwungiriza witwa Abdul Karim yashyizeho 100. Uyu munsi tuvugana ijoro rya kereyo yashyize amafaranga yabonye miliyoni 5,500. Urumva ko aracyakeneye miliyoni 35 kugira ngo mugura Abedi. Abedi akeneweho miliyoni 40 n'agasinye imyaka